Өргін болар, табанымырзем, школажезем, хизеплеханазем, кураганзем. Паян Красноармейский мазамыш көлінже, пызы бұяр. Ертіне көзенже, чеваш кінже, Хораскал шылдыры, ятма, литература конкурсы гиттірі. Ша конкурстар шендерінзене, числама паян, Пирим школа баштарындымыр. Шавнамай, ева халя школ директоры Шумня, Ирина Васильевна Кусковна, сама Парашин, Тарашин. Бүгін бұлдар хақлығына зем, брендегензем, да брендегензем. И берзеве хабулдах, южного бан хамушкуда. Пахи здесь перешкуда вишера алапер аджадрине. Ширим загр брендегей. Каласкузасан, ибер район жайынже чехмар, республика жайынже, Россия жайынже, телерен конкурс инже, телерен мероприятие худшинза, малды жайра бұрады. Шам егер калас бұлад, ебе галашын де
bir pili bulçuğunda birin şkula acize, birin zadukna dişen, birin şırjıvri, tırların kulazine birin medveşen. Muskal, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, тада ути kulazınca. Ancak da yine yırtına şumak kullanacak, birin bağda geçiş, birin vreni genzem, birin kabuduza geleceğiz. Хозяин времени ничего, хозяин ждет пилака, бачишь, кинаться темный тереш. Шамбада калас пулай, пирен школу чечеклензек, малала адалан захтурай. Сентябрь ширмики мажинче, пинде также вымбищемш, пинде товар и пинде вымбищемш улданде, хабираган шуда ширм билик чулдуда. Шамбада еби хназем батне шамбек Удашын, майбулзасын, вғытупсасын пирмата ханана тарғашын келі. Ширинберлік шул халаза школы мероприятия бір сентябрь ширин шичіміш дейін керешін. Тогда пусть. Пала пирин школ вырыш чергелі школ школады. Шабақта чываш шергелі юратса вірендеген землі, вірендеген зем бірін сахал мар. Бұрде тұрышса чываш шергелі озағылма, мұнба бұрыша озағылма қадірлет бір, бірінет бір. Пирин школда чываш шергелі таван ден күлтүріне озағылаған зем, ана келештерген зем комод япыза кружаға жүреші. Оның ердюжі Зинаида Петровна Михайлова. Зинаида Петровна ғаршал кружаға жегілішінде кіскен қалаза барза, қалазыне қалаза қартма идашын, тарашын. Бір күн болдыр бұрнеден ебе баян пиде хавас республика школезенчи чи пулдарула жезембе курса калашыма. Балах пулдарула адамдара сывал шкулдах пуштанет. Кашны шкулдах е кружок, е бреню прилежили земшлише. Унда жезем хозяйк скалахне пулдарулахне адалындарашы. Пирен шкулда да комал бреню прилеживе вуны жул хушишлит. Шак вуны жул хушинче, нумай шкулачи. Хойн соважиразы сталахне, терлерен конкурсенче тухсан, хойн пулдалахне кадардас эшре, пиде, пызык, чеденюзем дуре. И бир шак камал вреню бірлешівінче хушма пелюйлеге дәжезімбе бірле, терлерен конкурсене, фестивальзене, викторинзене хучын зақтырат бір. Өзім районда да едеші, республикара да, Россия жайын жеде едеші. Лыклараға жезем вреню бірлешівінче хозин ысталық не дупташы, өзім е совы жирашы, е қалав ғайлашы, е тіпчеве жезем жирашы. Шак фантастикалы аталарзен конкурсне бір 20 жыл учынат бір. Аллах қашны жол берен шынгеру жеземде бол. Зем шыне бір биде савынат бір. Візен хайла візем фантастикалы аталарзен пухинче бюджетлензех бұрашы. Кувал бірінші пызык эш, пызык шидеме. Аллах кымыл вреню бірлешігіне ерце бұраған болымай, епшақна калашын. Кувал ачасен пулдарулықне адаландара сывыл пирен эш, пирен тивеш. Вот шак тивеше болнышлазанды, ачасене утларах, шучандалық панна таланчасене адаландара спилет. Кашны жулах. Візем штада бұзан шындерзе сымбара, чун завынайды. Хыземде завынашы малалла да, малалла ішлес комыл шуралайды. Пурнеде, шак фантастикалық алазен конкурсынче шындернізіне де, е малаш нешірас дегензіне де, пурне де ман пызык пулдарулық, шивеч осхадыл, телей, онышу, икселме ойхалсунас келет. Эшлер сирен эш, сарамадаймаш, сирен эш халығымне туға дей. Вот паянынде шыбақ, шабынбек, Хызен бұлдарулықне халығыме қылараған шынзем пұштарыны да бұнда. Зене чиста мұқтал.
Халеба шак конкурса ергелеген зембе, тада бізіне пулы жаған зембе балаштарашы. Конкурса ергелеген зембізім Чуваш халық сайден теп администраторы Николай Плотников. Чуваш Сергей инженер центрын директоры, тада Михайлов Кырев, Чермыра МЖ Михайлов школ директоры. Тада Юраду.ру ансамбль işleteceğim. Neden yergücü? Юрзен авторы Роза Беляева. Китребегезем юристем Анастасия Романова, Оксана Николаева. Тогда Юраду.ру ансамбль операторы Вениамин Иванов. Халя балах Чуваш халық сайдын теп администраторына Николай Плотникова асымақ барат бар. Бұл кіскен бере ұмырды деплейтіне жинжен, тада тен малашныге планзым жинжен қалзы бары. Өрігін ұмырды вақытшынса маладық незем, шаңда шақчылаға күмай генезем. Литература конкурсіне ебір нұмай жол өттерек бірінде. Чи бірімішіне ебір егебінде зақын бұшылда фантастика конкурс хайлаузен омырда өбек бұшылары бірінде. Қаралы перекерсіға де ебір қашын жолға өттерек бар. Білдірге литература конкурсен ячы ол раскал шолдары. Худшынаган шолдар берги, шолдарбай жындарда фантастикалы хайлазен хайламала бойченде. Панелы жак литература конкурсынде маладық кезене числап бардайынде. Қыскен қалда біраз пұлзасын, бұре алды бір ішкелченде. Мана тарақсандар сенде Малдаги шозенде конкурс сене худшынман твай районе, бізем пиццағал худшынач. Кышал бара келже бежі эш, екі школдан. Шамбегех Вармар районе биде хастар худшынде. Буре пилік школдан, школзен шутне ес пузасын, чи числа район буладынде. Бізем буре сагра шерда базиш. Ты ешла худшын районде қалыс бұлзасын. Ол херлізе Чудай районе, вұн білікеш, екі школдан ерзабайзеш. Элек районе, вұн бареш, бүйзе школ. Балахынде Красноармейский районде. Күнда шақ школды атезен худшын жеш, тада уби школінжен худшын жеш. Дорогие числова ебар Шарбюр районде интернет сетінде Шамбада кышалда парбурында интерес мағызе ашта интересіне суйланма ман суйлазайляс келде шақ Красноармейскінде школа бірдедесін бұнда қымал кружокта ішлет, азиземде бастар оқушанасында бұрныдан бей алнақ ерінаш деме болады. И тебе было канамара и ганка лишь носил. На турне. Сидя сватать, я говорю, числа вышла порнер, числа пустячень, вот ты жил в Сендибегех, качалге и тарту конкурс ядне ман ере сюда мои доски. Я он гибегех синвали, я говорю, Визият шыраза топрамырынде. Сазалаза, шак числа безінде, сазалаза шау литература конкурсында евр сире судама ыйдат бірінде.
Принямшият вал мурмурба камбур, ажазем кашни келгенде кужак егеді борынде, ша кужакпа егеді бай шырындарда бір фантастикалық айлап шырмала болады. Иккімшият чаваш емре, емра пирен чавашере биде анлы сарны евыш. Ол кашны ялда бор, кашны кадестре бор тезесінде еныш пулмайшынде. Емра ол чынында чаваш халығын евыше тезенде еныш пулмайш бор, юман бірлехінде. Иккімшият шамбада чаваш емре. Вишімшиятінде ол кулышла батырмақ. Бір кулышла фантастикалы хайлав шырза парастығында енді болайтынде. Вот инде шак визия атырынде, шушлазалар инде қыршы директлар кейжет. Числа безінде барай сазалаза инде шак визия атырын біріне сулапыр. Хайынде мына еріп барзамырынде числава бұшламайынде. Чималдан пышлапырынде чиптік кезенден, олтам чимышқа сырабырынеген ачазенден. Премыш вырын проза байынде, пен Анастасия Власова, шені жобашка премыш школ вал Ахтубайба Будышпе Юрадове Калавжерны. Көреліңді? Картинки. Еврокаларны книги. Ургамаштық сэмтраштардатсы. Егебінде оның вишім шылги календарь. Қарын числа пөзінде камда болын тойыңыз кезесін, бұн денгі бет ойынма бұдарайды. Ол чын чавашлагында, чавашла етсіне бірінме біделақ кайында. Ана ебір халаларымыр Розов Анатолий Сидорович үнерже ятыне. Ол пинде дағыржар бұдар вище, егебінде онымыр шылзінде борынны. Кыжал он юбилей. Булмала пульченде сагруны жол. Ол бұндатамыр юба ойген бұндатамырынде жұралыны. Ол енжен дезір білместір болзасын, ол Шербю Хулын Стеллын авторевал. И тогда всех почекали. Иккимыш вырын Екатерина Григорьева, Шубашкар, Водразитим школ. Ху Хербертей сирны шылдар женде был Николаев. Иккимыш вырын южный зине ебір почеках картин бар нелеппір. Кына шапла. Кына еп ялнақ бар неле деп хам егірне сунигерчиксіне. Кычал ебір Алтайра болдымыр. Олег Михайлович Цыпленков, изегайнебе, пілдірінде бұлай. Кыжал периал Дагестана изегайшына. Хизеп хоче, ебірларны кінеке, пугани атлы караоке деске. Да, пусть көлінді. Шамбеге хиккимыш бұрын ерінде Хведер Элизе ятлы херача. Хыневалил ол шынжын ширавжа болашын болы күттіре хыневали псевдонимда шразайлы ол. Орелғында бір мар районде энешпіш көрінде шокка болас. Так, вишімыш бұрын олттамыш сетчімыш қасым ғышынде проза байынде Кристина Васильева ержінде оның парнезе езі қарыш. Вишімыш бұрын жәмбегех
Надежда Козлова. Шак школды. Красноармейской школінде ол сюда емет қалар жерін. Нет, будет она. Көлемдер. Очки. Көк сарай сәжіремешкін. Кригіне пішіна баны бәнде. Ол қашны жол құтшынатте шамбада леш книгіне язына барзады. Шамбада ана күнбек книги барапты. Демоксами болды. Жалқи литератур конкурсіне арзина жазан биде нумай құтшын жез. Ома биде зандарать. Арзина жазан бізде фантазия может быть им жазанде Вайларах бек. Но не кто тем же не шашнах мар. Висим швырн Руслан Моисеев ерінде Вармар районе Шаваль школе. Вармар земги мем бласха. Так, свободные бужап парнде. Прям швырна Анжелика Емельянова. Эль районе Чаваш Сурм школе дохре. Так, ну режим легко. İkimiz bölümde birin Tvay rayonunda Turigas Tuşki şkolunda öğrenген Dmitri Romanov tohre. Arjina cezem may жерчистенде. Arjina cezem депшке кешін болмаңғырат. İkimiz bölüm жамбегех Мария Яковлева телеш шалдары Савайшерна. Элек районе Бутлан школе. Элек районе имени была. Вишемыш выран Калех элек районе зем лахира шудым. Калех выран ержнаскер. Мын яма школе Светлана Савельева. Так была лёгкая. Ол шалдар батнега закурный Савайшерна. Вишемыш выран ержнде жамбегек Диана Майорова. Херлачудай районе Штана школе Ханарасова. Сакдеги, календарик, картинка, папус календарик. Шкала забайку фотографии записали люди. Алтай явайны книганы зем. Кунда хебер шагашны чакында, да? Шагашны. Ага. Унда бир автобус ванзагараде, шагаш майы тевре бирин. Унда евр Омск областінде ванзагарденде юнажа парял унда пуртча. Шанда шавялда явында чармада шламанды. Унда шавах противажа шыраты допрамар. Ол бире кирмбада хадына гизегаде. Он армия украинкачы. Хайында бурна көшті бөлгенде шавах чварчы еман загайман.
сендер танлашмашы, сангучи азамлы, сажын кайыксем юрлашы, улыс ялана шапла, байлы сыйлықлы деревья, каля сабынар кына, унышты сыне емле. Саламлар барсана, шагуял я тебе, салам саялса, уранар тебе. Саламлар барсана, шагуял я тебе, салам саялса, уранар тебе. Тағдырбуш. Илерде бұлдарымла жүзіне саламлат бір ялын ақшығымбек маттур бұлмала бұлдар. Hala Aslı Üzümri Poldarovич автор зене числат пар Самах Калях Николай Плотников или Прям сборен перед прозбайнде Алексей Васильев в районе или в школе. А главное солдатик Калабай. Если сборен перед Иккіміш бұрына берін әлік районде Чавашсорым школінде бірінеген Анна Артемьевой тоқыря. Шылдыр жінде яд қалауба. Семежеде гвадыпта пұрышсы маққан мазырамыз кемештеді. Чынақта шакынбек омыр тузене, шак маттур Чавашка тезем қашны жылақ ергелезе біріші. Николай Плотников мағынан чен палағанда қамы қаштан палашса диваннамна ішін земле ертініп, Каждый жылақ кемек ұшлары мұрды. Вазам шапла тұрышса іштеніне бұра қамыр ажызем не тада тарах шердарас келет. Малдан хамгана құтшын забықырында ажыземе қаларында ажыземе интересенсі кәрі шығар кажал приемшко четіш бұлзан да вермезіне ежін жештады. Шамба пейде сағынат бір. Вазем ішленіне бұра перін қамырында қастар дарақ бұлза ішлес келеттік деймет. Календарь болгарский, когда шильде узборная картина, Анатолий Розов и герная картина, болгарская крепость сятла, да, чварцем продержали здесь и Иккіміш бұрын жәмбегек Александр Тарасов ежінде Камаш районе интриальной школе. Бұл Араскал шылдыры қалау шерзенде. Вишіміш бұрын зем. Вишіміш бұрына Наталья Дмитриева Тухря. Бұл Херла Чутай районінде Кузаланушкан школінде. Шылдырзен чарлеве қалауға. Где путники? Шаңды қайлау земле баларса, тады бұлайқа қайлау жер жүрді. Вишім шбырна Анастасия Харитонова. Шакшку Бренегене ежінде. Так, онда
Böyle hasta kimliğimizin de burada önce Şambada yapılan Anastasya. Куда приедете, я думаю, тогда курса всякую гони караоке не барапка. Вещим швырна Инесса Шашкина дохря, вол электрон день, он был школен день. Вол татажав кучинать, шамбада кугнигне он бурндер, кучины бе. Шамбада явна янавар юмазден барне yaptı. Savzem bayıncayında. Murgaş rayonunda bir amardura taşıyatmaya kutsunuzak kaymaşça. Şambada Murgaş rayonunda ajazem maladuklı ol biri Allah sanдар etti. Прямо швырна birin Irina Petrova dokun Murgaş rayonunda. Вот. Ну, давайте вот так вот. Вот сейчас Марукова Шилка Савин делал перед кызалги тем приятнее сюда ма берет больше денег. Кунда я уже напомню про Алтайри. Чакнашкал книги я буквально говорили про он хайла палатunda кредит. Кредит, да? Так, теперь. Что добыть? Как нужно? Так, киким швырна берем духра Ирина Тумашкина. Канаш районе анатка сужирма школе. Манан шылдар ятнсоба. Он бар низе гараш. Теврушкин вон бармыш классинде бренегензем, да, шамрыксем. Брензадоваган шамрыксем шейбулинде пин амырдава салдара кучына шиява. Шамбада пурыде зем вишинде на выльшинде. Умзар бушне тогда я Наталья Медведевна президент жутнегар кырмар. Ол такшанахынде школ бедернинде, университетта бедернинде. Он дефта хиражи бидематур биде илемде савлы юмахсем жирать. Шакушканра прям швырын Наталья Медведева еженте борела. Олганда университет бедерде улас да Комсомольский районе хозяйственный женщик улас. На климага улас, инжи требовал он улас. Ол Расланбас арине я был савлы юмахсернче. Камень терстенет, крыза лама тарата. Икки мушвырны берин докторында Екатерина Степанова. Ал шак школдан шылдырзен ырылыге калабы бар. Санжи Ханлиев. Вещим швырна доктора Анна Евдокимова, Элик районе Мандяма школе. Он калавя Педер Шимунчпа азамла шалдар ятычы. Вот Килиман Ласха. Концентрация на тельбуда, школа переверара. Елгуза искала шагом, размузелье и добра. Ну, мочиться на сонара, кедрене зазыркаса. Урока да баскамарам, удаймарам параца. Сикер кучла
хочет биться в лутизе. Сингер кучма саракача, сажена черем чунать. Сингер кучма саракача, санзерлова нашу масть. Сингер кучма саракача, ведь юраски лицана. Эксана жундан савана, помилите юрама. Альтинеке сазрхарам, эксана юратныне. Каждый год кайла зарада, урухыщан киене. А тебе не занаще, пилесем чечнем никре. Юдашсем кушнеке свеще, юрацана вачере. Сингер кушна саракача, санжунам черем чунать. Сингер кушна саракача, санзервова нашу масть. Сингер кушна саракача, ведь кураски лицана. Эксара жундан завада, помилите юрама. Ебір адензей хайлавзей грамар, брендегей хайлавзей дейшнап бар. Мен жен, біріншідесін брендегензен бәлі шанышқал омырдозем петесағал еткен. Шамбада вазен бұлдарулық неде балардас деде, вазен бұлдарулық неде қыдардас деде, бірін брендегензен пайде бар. Брендегензен ғушынже бірін ұтларақ саузем жермай өрдәш. Шамбады құшпыр байра Вырнзем бамағалық хайлазем дейшітмеш смахан бұл прозу байынзе. Юмақ қалап завраш бірін брендегензен түміскәрі таршек шырашынақ мар. Прям швырын проза байынзе бірін ержінзе Зинаида Михайлова. Шақшқылда я брана физеп по тебе числа пар. Календарь бе. Кацинба. Кунда коллег бен Алтайында. Шақшқылда кунда хынара болна алмай, тогда погоне 9 складанде. Иккіміш бұрна бен докля Галина Зоттова. Ол хелі чудай районде, штанаш күнде ағылжан телге врендет. Ол чор сегін бұр, ағылжан дегіне врендет көлін. Пайманран телелешінді. Мүлкіндесен кирнатте шак Красноармейский районде Тузаянде жүрауына. Ебенер курсқа вечерне время нер нацбиблиотекіне қарым. Онда шубақ Тузай Шинжен кінеге көрдім. Онда бара Ате Шинжен, Александров Вячеслав Александрович Шинжен, Чуваш СССР, Дарас СССР, товарищ агрономии Шинжен, Ширный страницы Зембур. Онда шубақ тада перен мажак варжырақ жан білмейде бұр. Шамнада тұпырым. Шамбада паямебе Ате үстіне, Ате жағында шүрені бұрымзіне курса шав дери савындым. Ебе хам кыштақ ширгаладып та,
хали хурнаган хырлечудай райончи штанаш ялежинчи, штанашский край ятлы краеведение книги клардым. Шак книгине ебе, шак красноармейский школын библиотекине парнелешень. Тахашын. Кама парнелебелес. Тахашын. Иккіміш бөлімдеріне ғана егер парнелеп бір қарауытке. Азерін бейт, үйірламашқын. Парнеласы. Календарь. Егерінде мұны ешін үшілге. Так, вишим швырна пиндохе Бармар райончи Пускин кассеш кулинче брендеген Ирина Иванова. Бармар райончи именин болса. Так, саубайне кужаппар. Пирин брендеген замтем бутараксо ежин майордашче. Куначи шамбадар Чилай. Прям швырна пиндохе Любовь Шашкина или к районе мын была школя. Картин бар ма епа? İlkimiz burada dokle Слово жерден тарапында ел крайнизм баларашы. Шамбада икіміш ғылымдене кәлек ел крайнизм ежінна. Ол Алина Петрова, Чавашсырым школінден. Фургарек шүрбе азауға. Календарден. İlkimiz burada jamegitten Людмила Андреева дохлявал электрайнден, мын ямаш куленден. Келмейін болас. Ол пулда мебе Марс синде ятбосовы жерныча. Вишшамаш вырна бен дохля Светлана Никитина, Патриль районінден. Патриль районінде болас таки иман. Вишшамаш вырна бен дохля жамег Светлана Яроткина, Херлачудай районе Хузанушкин школе. Свайбе Чынбаттар Савода. Ябрана Пугани. Изеп Пузя и Татус Капин. Шаплабин брендегизин Южа предприятия. Пирен шап литература конкурса был пирен онлайн миребе ердет. Пирен бадамле язабарыш хайлаба был пирен дюрех пирен сайтра урнажать электронно булавша. Шамбада ебір хайлавзе ерінде бідерні вешін пирен бір тапқыр бұрат был булаганзем хайлав суйламалы тапқыр. Шау тапқыр оршынзе булаганзем конкурса ярдабана хайлавзе суйлашы қашшалай қырақшы дезе. Шапламай кыжал пенешак булаганзем кымылне кайны хайлав номинацире Херлачудай районде штанаш школинче Бренеген Екатерина Ильина Тюбеневичсе гордым калавиду боль тохренде. Еберна парневепар кыз картин. Календарь. Молодых на язбе и закузя. Тюрень числа Халех Виштемига, Юра заставил.
Şagımba bir kaniguya Vişlenze burat. Hala tavsıma bizim kalama yurat. Tarашин, Самах, Клегентова Алиса Леонидовна. Bu bir школ времени, не? Хальвал bir школда времени. Чувашский литературы учителя был за. Шубашкарды, Алла Сичимыш. Выдержите школда, Чувашский гибрендет. Тарашин Алиса. Кырнеде салам. Шак школа баян юяга килметүр килнежи. Палах конкурс ердю жизни тогда буш. Везем шак школда шиндерю жизни хайлав саламламалы. Уяла шак школда ергелме шупланежин серебызыктан. Тада узугур шак саманпа узугурза хамжак школа брендердерни бунзагыр жыл шитне школа час-часах келемеспір хамырында школда бренегензем мана бренги учительзене пурнеде бызыктау утларах паллах пере Зинаида Петровна ба Виталий Михайлович Френкне. Ебер времени жил Зинаида Петровна кежен ылыне шуратса декреда бари. Анжақта был перен глаза вренкме, перен юроксене кона тухса шуретче. Пере вренкневе ебер прогласран вищенч. Вашерги учители пулза врензе тухрымыр. Взене пызыктав Зинаида Петровна нар зуегин премженже Манзагайманы шуралны буйни бульже. Сире шав шуралны буйни ятпа Зинаида Петровна кунда женедip. Ширып сывлых. Малалада творчествовала оны жузем. Шемьери телей оны жу сунза шапчыжык шихи тада төчек парни. Николай Шагымбек сире эш пардар бар жеп иштамызынча шабеше хал палардар бөлүм миллет ямбай бер килешу литература конкурсына өттөрөш. Шамбада сенин хал сазламала бар тарашы. Аза илдере деп тематика зене премжевал мырмырба камбур. Жырык мырлыкка дезе арашынча леш хайлавы берге премжевал тевргот мырмырба камбур иккемеже чувашский мри вишемеже кулышла падырмак. Сазаланын жохне тарашын шүлдерекшіклер деп сілей кердейле деп теңгаран тавлашмалы жаман поле текшпыры жын онда пір бекрех сазаланы болма бұлдарат. Жохне бара сын үгершкісе бұқсай бара чын хажымала жохне бара шылады. Премі же тегрут қалдып хай сазалап бар. Мұрмырба камбур кам шап тем жын тем базирашин, шак тем булмала дезешлат, шав алы здесь шиклер. Иге алын етішкеме болады, педижанский рет болзасын. Тарашин, алы шклепі. Кам шак темажын, пірлеміш темажын. Шарашин атмар болса. Иккеме же чуваш емри. Так, вишшем же кулышла подырмак. Ну, уйны кунда балахынды. Емра берди бара сера пырынды. Шапламайынде кышалги литература конкурсында булат чаваш емри ятланды. Тен язык штахул жат, ну, тептеми булат ол емра берди. Шамбиге хынде хушматем булат, ол чаваш паттаре хушматемінде. Хушматемына ана халаврана узгурмазырда булат. Он жақта ебір хушматемына кам узгурат, ана пырбал, еге бал хушса хақлат бар. Шапламайынде, білкалас, Числав Шейбулинде фестензе бурат. Ман шаңдай сире пурнеде мала тұқса үгерінме чинес келет. Тада тебір юры бар бірде сире юрады.ру ушкынзем. Тада менгалский
Кыжалы бір книге қарашын, пілдіргейд, ну, қай болатынде, бежім жолгейд, а пілдіргей леті торы конкурсызенде қайлазе пірлі бұқсайынде, пичеде юрықлызене. Унбали общине инде палах малайги бегех инде пірлі бұқсайынде, общине бұштарақ бар. Инде камын кымалы бұпыр болзасын, общие хадиба мабылдараттар. Тата инде камында болин еврокаларны книгезине туянас кейт болзасын, өзен шыржар деньги дараш, ургамақсым дараш табырдатса пір книге өлді, и книге өлді. Азамлық шөлі да пір білік книге болар. Шамбегех камын календар туянас кейт, календар хаге вон деньги. Хал юрланы вышын да, епсіре бұрнеде шақсыны жет шеріп, үйгерінге. Уявляю